Nakaliang uba ranik ten tongkar, ulak kerpa ikipai ba bakin ai jingmut kenang banya trelang bat ke sorkar, banya penbed uput usam jong ki artili ki jela, shwa bakan poy syaka san posnam ke jing rakhe ya ke jing yo jela ke bapura. Syaka conclusion. Namar ba way yang iskam bangidon ke jing sempang. Kajing start bo boleh ai yang ya ke bangin school to practically kumnongin poy hakata ka solution. Te ngarakat pat ya baro kipai ba bangin ai na minta ke jing ai jingmut dah kebangun dia trailang, bat kasorkar, bat gikwi leti, bangin yo, ladang yo 100% ru, in yo no yo put, ban yo bat penbet, ya kidi kijing ya kidi area, lada kalong marsiteng, lada palat ika marsiteng, lane lada isne yo belai, wiarap dengi, bun ai kijing start kijing pang dengi, ya berarti lagi state, bangin lah bat penbet 100%, haswa bangin rakhe biang ya ke jingdap sampusnem jong ke state Meghalaya katakan nong ke jing kemenba ya ke state barat way ladangi la ban yo ya ke gift ke golden jubilee gift ya ke ba ban result bat bet yo put usam nangai ke de ke jing ai ke krau tam ya ke ba ya ke state Meghalaya ngin persang ban le kata oi tisukku bakam nong masuk ya ke jerwat ke bah ke kusnam barat khoi in persang mon bet minta dari kalong kabala banle lada kipai ba ki ai ke jing kersan ha ke ji telang ha ke ne ka bentah ditang butahi kit bokirwel bangin yo no put som baskem stem ke ya para koi Halor ke jing snaya ka regional committee uba ranik ten ulai thu baka jing don jong ka regional committee kan ya rab bha ban bishar bnya ya ki jaka hagi khapot bajur ka jing yakan an ki kam kalong ban kum na kene ban conduct inspection ya kisnong haki area in the area of differences. Ini kita antara committee will submit a report on the list of villages including the population and ethnicity of the people in the above areas of differences. The committee shall submit a report to the government within 1 month from the date of issue of this notification. The committee may also submit interim report. The Deputy Commissioner West Kasihir District may, with the approval of the chairperson of the committee, notify the names of the co-opted members. Ngindang co-op ketua kibru kiberan team leader kiberan akan komiti ia keba ini adalah banyak sim jumlah banyak aja.